INP Mizo channel clear turte in zain chibai le fek ule kan channel min ngai hlut saka in lo clear thina wangin lom thu kan soya h tepo ning lo te in lo clear thin ti te kan ria a alom hle mai voin april ni som pathum ania tun tumpo Myanmar ram chanchin bok kan clear le anga chumi ma in YMS sub headquarters champhai thu chwa ilongai thlama support teng u YMS sub headquarters champhai chuan lo thei lo le nunna ta na lo thon ti lo chu Mizoram lamaron chuk bel tori lo turin Myanmar Mizo u naute an ngen inrin ni chomadar som pakhat khan YMS sub headquarters champhai executive committee chu thu khomin f lalrin muana president YMS sub headquarters champhai yanakai roya YMS sub headquarters champhai conference voice sarina manzo tak an clear leta conference ro rela agenda pomte bozui dan turte Myanmar ram boina wanga Mizoram ral tlan lo don sonzel dan turte an soi hobok h lalram hluna YMS sub headquarters SEC member lir theche chulna thlenga wanga boral ta sun na hun an mangbokani YMS hoi tu thu khom te chuan khochak unaural tlan te chungchanga YMS sub headquarters chuan COVID-19 laka kan him tlan theina turin CMO chu hmalak zel dan tur soipuin thok tu technician lak bel turin ngen na siam ni se ti in an rela branch hrang te chu mikhwal ral tlan an nei ang te felfai taka chin chia zel tura an hriat tir baka champhai tuitlan nar then fai na tlang te po hunrem chang pasabera ko turin an rel bok YMS sub headquarters chuan khochak unau ral tlan chungchang nga thu chua siam ngalin khochak unau te an chen naram Myanmar mipui sarkar sipai sarkar in ne chua rorel na an ken ko awang har sat na an tok chu poyanti in an torpui tak zet ti an tar langa mipui sarkar din le theina turata na an hmalak na te chu YMS sub headquarters champhai chuan an thlop tlat ti tar langin heti rol hian COVID-19 ripui chu Mizoram mai nelo rampum puya atho ni na atho le me ka wang le hrikai thar an pun zel awangin kan zawai kan him tlan zawk nan lo thei lo le nunna atana lo thon ti lo chu Mizoram lama ron chuk bel tori lo turin an ngen ti an tar lang boka lo thei lo na wanga khochak unaural tlan ron chuk tu reng te po anon thlen na tur branch YMS hoi tu te hril hrema sa zel to tur le sarkarin SOP thar ber asiam angin arang theyang bera COVID-19 ri an kai lo endik tir vat to turin an ngen bok YMS sub headquarters champhai executive committee an thut khom ha hian tuipuiral group YMS hoi tu te kaltlangin khochak unaural tlan te tan mutbu enge mozat an hlan ngal bokani nizan lama kan puan to KIA le sipai terrorist te in ka chungchang kha tlemin kanan soibel hretanga kachin media lamin an soidan chuan anin ka na alobum tlang chu sipai terrorist lam chuan thlo na tenen an beina sa hle ani oma kachin lam le media then khat hian China thlo na pahni tel ni om takin an soiboka hei hi ani chia lo poin China thlo na Myanmar terrorist lamin an le ani mai thei boka ral pui be takin an beya azia lo thei khop mai voin april ni som pathuma tang hian Myanmar rama chuan an sa khokut poimo an kum tharlom na kut ain tan veta a kumin chu kumdang ang lo takin demonstration siamin kutan mangtan ani berhi an lainat hle mai Rangoon Mandalay le khopui lian mun hranga water festival hriat theina lam hoi chung si in sipai thu nei na an du lo ti an lan tir chhun zom zel voin hian Myanmar ram chung mun hrang marlam michina khopui atangin chimlam dawai khopui khochak lam sian state khopui mun hrang atang te moon state molamiain lama tang te chon khothlang lama mun tina kongan la zo zelani Rakhine state lama chuan COVID-19 tana in kho khirna an siam zul zuin water festival kut an manga mahse soito ang khan ramchung mun tamzo ka chuan kut pui hi
demonstration siam nan hun rem chang an mang don ani hi nizan khan mayan kong township mudi tra venga sipai terrorist te an luta mi som chuang an mana manjinga hen an veng administrator u ong miain po tel nge mita mutu te chuan mi pa kum som ni borvel tur mi som aya tam an man nge ni in an soi ti rfa chuan a soi voin april ni som pathum khan rengun khopui mini kung lei bula padung ma pa ka chhunlai vel khan bom apuak le a sipai pon pungkhom de ngal hluai mai nia soi ani a thile hliam an om le om lo engma chanchin ala soi thei lo tamui township lama po tukin jing dar nga le minute som panga khan an veng lal in akang ral fele thak bokani nizan khan sakain region shibu khopuya sakain region computer association a an ho tu pa kuzo turing thun le anupui chu zandar somvel khan sipai terrorist laminan man kachin state lamkha han soile ila tran an laboka boy pon boy na ro video masalama po kan soi to kha tukin april ni som pathum jingdar som chawvel khan phaka na tangin sipai thune na do dala demonstration siam tu te not dar turin police motor police le sipai terrorist kal chuak te chu kong laka an lo bom le ni in kachin wave media chona soi emia taya le motrong in kara ni in an motor po hi akang dor mai ni in mita mutu te chuan an soi atia sipai terrorist lamin kong an pinawangin thi le hliam omzat an soi theilo ti a soi boka hetia bom ne na bei an ni hnu hian sipai terrorist lam hian khopuyan ral saina sa hle ni na soi bokani tamu khopui po halaral muang tak tak theilo voina silai ari deuh chen mai nia soyani a tamu le nan phalung inkara lei omna lama sipai terrorist te an duty khatlea checking an siam na sa hle nia soyani voin april ni som pathum chhunlai vel khan bong nute tui sema eizong gorkhali mi nu patuak khachu bong nute tui sema an va lain sipai terrorist ten an kap hlum ni in tamu lam media ten an soi aruang valaturin sipai te chuan an tia mahse chanchin kan la khom lai thleng hi chuan ruang valangam po an la om mu mal lo nia soyani sipai council lam chuan ni tin zan tin mai hian civil mi te hremna le rikrap na an ti deuh reng maya sipai martial law an puan khum na rengun khopuya township then khat chau po nelo mun tin maya mi veiwa kan mu apiang an check thuan zot an smartphone an check sak mask an vo lo ti in chuan lam chi hrang zong kualin sum an cho reng boka south dagon lama phei chuan mask an vo lo awang te kordum an ha ka wang mai te in man turin an vowa sum an cho le ta thina smartphone check dona ki pat nei chi chau an phor te chuan do ta mi bum tum ti in cheng singa lai choi tiran tum tamai thin ni in amuna om te chuan an soi bok kordum hak anan hoviu te po hi kan soi to ang khan sipai terrorist te kutura thita te sun na anga an ngai tlata wangin sipai terrorist lam hian an ngai theilo hle ni smartphone aya keypad phone te po social media in khoi lo hlavin ina in smartphone te chu in da thalom ti ril rupuin wa chhuwa huna keypad phone nen chawa chuak te chu an le ti boy khrep zel nin an soi boka insane taki tra le tingkan chun lama po max vuwa le vuwa lo vel mai mangin sipai lam hian mien ti boy hle ni in amuna om te chuan an soi te chuan face mask te po covid-19 ri laka inven na ai ma in sipai terrorist te ne na inrem siam na man ruwa a angma ta zawk an tiani lelama chuan sipai te hian sing chuang an dil an cho po hian anan in bia asang bi te in anin rem siam le mai thei boka heta tang hian engdang wang nilovin sum lama an tui hal huam to wang ani deuh berti a chiang rengani heng kanan soiba ka mipui chunga in opna akal tluan thei bei seyen sipai council hian ma ala vezel boka venglal te poruat vezela mipui lamin makan tilem lo mai po a tin tun ma sipai thune na noya an om laya an chin than ang tho khan mi khwal nei te chuan
mi khwalan nei thu report nge turin mun then khata chuan order an chhuat ta bawk hetianga sipai council terrorist lamin an nun phunga pituk asiam saktak chiam awang le checking le pressure asiam na sat em awang te sum cho na tur kong adap zel awang te in Myanmar ram chung khopui lian dang chu soilo rengun khopui chunga minol pui po hian ni tin zan tin mai hian mutmu pon to hlei thei to lova mani lama paku khopui mi somret le pani zet anan thi le ta ka khachuan Myanmar sipaite chet du dana hian ngai angam to lo hlea Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan iwen hne na ngen na athlen vele ni SACM hi Myanmar mi puiten democracy tante human rights tante ram chunga remna le muanna aom theina na mipui hmalak na akal tluan zel theina na international expert ten group andina nia SACM chuan nimin khan thu chua an siama an thu chua siama chuan Myanmar ram hi dan le rai mangaro rel na om lo na hlona in thla azar reng na ramani anti SACM member zinga tel Human Rights Commissioner to Myanmar lo ni to bok yang hili chuan mani paku khopuya thilkheng chungchang be chanin tihian asoya paku khopuya thilkheng rap thlak tak tak te kha han suang to ngam chi po ne lo hial mai sipai terrorist te chuan ral ram an chet dan ang chi in jing ni chu ma tangin mian ka pa ruang te po za na chete po nei lovin an da nok rei rui maya document atana man thei tur piang anti chezel boka sipai terrorist hian an ven him tur mi hring te chunga sual rap thlak tak anti ni ati he SACM group hian event malak na andu tho ve hle thu antar lang ve boka Myanmar Asian member ram te hi ama UN Secretary General nge hian vatlo se chumi nuwa UN Security Council te po kaule in Myanmar ram chunga R2P tirlu dan tur kong dap se andu thuan soi bokani April ni ko apaku khopui boy na khan sipai terrorist ten mi somriat le panni an kap hlum khania khami nu voin thlenga sipai kutlhak tuara nun na chan hi zasari chuang fe anni to thu SACM hian asoi ve boka mi sang thum chuangin man an tok to ti te po an soi tel ve ni SACM member zinga mi Marzuki Darusman chuan sipaite hian darkar tin mian that ani ringot maya hetiang manun rong lo turin kan nge na ni tongka maya soi fia sen lo sualna an khoi hi engtik nia emo chuan amo an phur ve nge turani ati ha khalam news ten an soi dan chuan nemin April ni som pani khan sipai terrorist lam chuan CNF ho tu te hna an kem vakal le turin an tiani oma CNF lam chuan tun ma avoi khat an local to na a mipui lam dem na an ton zozai te hrilin kal to lo turin le an kal le ta thawani chuan in ka maya tul to tur thu in an lo changa chuti chung chuan sipai terrorist lam chuan chunglam thu pe ka ni thu soin kal an tum tho ni in an soya Boruak amon omzan lovani sipai ten CNF kem an valu chil lai khan mipui soisel na achuak na sa hle a tun thlenga an ngoi renga wang te hian CNF sipai te hi social media lama mipui lam hian an chukron luai mai ani bera tun tumero lu tiran tum lo hle ni in an soya an soyang taka thila om chuan in ka mai lo chu thil dang be sei tur om vak lovang anin ka tak tak chuan chin mi te om na tlang ram mun tam tak po tuna KIA le KNU kan soi ang mai hian anom ve nge in arin om hle boka trong trai pui an ngai tak zet tani kan video masalama khan wa sipai te chungchang soin anni po hi CRPH lama anding don ni om tak khan kan soya mahse politics le policy hi in thlak thut thei anni ve ringa wangin anni wa sipai te din mun po hi tun na hian la chiang chia lo anga soi ani le ta a eng em om lo tura ngai photang kan hnungkar liam ta khan general ya pi akai roi palai te chu UWSA te ne nanin muwa sipai council lam chuan engwanga thuni na la tamai nge anni ti an thil fia na sa ve view mai ni omania mahse wa sipai lam chuan engtin ma
o emo a emo ti in chan an pedu bik lovani UWSA lam thu soituin VOA palaya hril dan chuan sipai thu nei na pong lak do dala mipui thlan tlin te ai o adin CRPHMO thu nei na pong lak tu sipai council terrorist lamemo a englam lamma an la on lo thu an soile ta zoka CRPH an dem na emo an thlop na emo an soilova chutiang thau chuan sipai council lam an thlop lo po an soi chuang lo mahse politics om dan clear tu te chuan tuna hetiang hian la om lo mahse nakina chuan CRPH an zom ve chuan an ring hlomani kan hnunga la su lama police camp wala tu te kha TNLA an ti taang sipai hote AA tele ku kan hote khan nia heng te hi FPNCC an ti hnuaya in zom kho man ni FPNCC ti hi Federal Political Negotiation and Consultative Committee ti na ni a Tlangram Armed Force hrang tele sipai te inkara Inremna zong tura in sui khom ming pakhatani ti maila he FPNCC hi a huai hotu tak chu tuna kan soi wa sipai pawl UWSA heni chuwangin heng TNLA te ku kan te AA te ho hmalak na hian wa sipai te po indirect takinan telani ati thei tho ome tunang boilaya hetia wa sipai ten thu an soi fia du chia chuang lo hi Boruak in lumlet dan tur thir an angviu maya CRPH in adin tum National Unity Government hi achak tok lovang ti an hlo wang ani theya te chuan soi mai ho lo tur chu China ani le bok wa sipai te le wa hnam ho te reng hi Myanmar lam ai ma in China hnam peng pakhat an nima zawk ti ila adik phian ta veang chuwangin an pu China in enroll ve lo mai ro ati chuan an enroll tak kher lo mai thei bokani maro chu thlir dan hrang om te zinga tuna US lama vakhosata tun ma a Korean Revolution zong asul sutu beralo tang ve to thin Dr. Man min sain chuan wa me puiteril ru hrechiang takin ti hian soya wa sipaite le an me puite hian politics clear dan in anglo takan neya wa me puite hi chuan federal state fel fai tak nei hi an du ngoi ani chuwangin an me puite du dan anglo lutuk hi chuan an khosalo hrimang nakina chuan CRPH hi an thlop le em ang ati wa sipaite tan po hian dinhmun khir tak chuan ni ve renga an hna ber chu mipui ven him ani miawa wangin an mipuiten eng angril runge an put ti pon ngai to tel lo theilova wa mipuite hian revolution hi an buai puina reito sipai thu nei na hi an du teulo federal democracy ram alo din chu hun chuan wa po hi federal state pakhat ani ngei dona chu an ngai to ngei narin om chu federal noya chuan sumdon naram thatak an din thei don ani CRPH la chuan sipai na du hun thu nei na apong lak zel to lo nan state tin te chu ma nia in op theina dan noya da atum vek to mai sia te chuan Burmese nam in ti ro pui bik na ril ru po kha about to anga tuna po hian mi pui te hi anin pum khat thato khop maya sipai sual zele nun ron zia te anin ti lal em dan tele an ril ru su khlek dik lo dan zia te hi an hre chiang to hle ni ati bok tuna sipai council thu nei na pai thlatur hian engang po in chakin chaklo po ni se tanyen ta sipai an ti mai ethnic armed force hote hian dinhmun poimo takan lu ani kan soi to ang khan KIA le KNU ai ma hian wa sipai te hi an chak zoka an tam hle zok bok nia soi ani a chuwangin Myanmar mi pui mit fuk na ber po ni hei hi sipai council terrorist lam te po hian an hailofa an va thlema mahse tuna ri chuan thlem man anom bik chuang lo kan ti thei mai ome tun din muna mi pui thlan ai o te na an din CRPH in federal ram din tuma ma alak lai me hian wa sipai te po hian thlop ve nge se abei sei om hlea tuna tak hi chuan tuilai rapin omri ma sela nakina chuan an la thlop ve nge in rin om hle boke tuna kan soi wa sipai te ti lo nationwide ceasefire agreement NCA minglo sign to ethnic armed force pawl som te chuan sipai ne na anlo in rem siam na zong kha sipai council in thu nei na pong lak ni
February ni khata tang khan an chu chat le vek to ti kan soi kha Tunlai Myanmar boina sipai council in thune na apong lak le tual chunga boina lo chua chan uluk takan zirchian nuwa US Department of State and Defense noya the institutions of foreign policy chuan until mudan an soi vele tahlol mai United States Institute of Peace hi American Federal Institution noya department peng pakhat khawvela remna le muan na awm theina na mala tulang sar tak ani vea chutak na thok tu mithiam Jackson Tower chuan tuna Myanmar boina lo chua chan ber chu China ni atitol mai China hi tunlai khawvel hun mortong taka hian sual bul ani ringot mai ni hi China chuan Myanmar sarkar le khotlang sarkar te inzom na lo chhome dan na thilpoi mo masaber ni angai chu Myanmar ram ti boya athu noya da hi ni atia asoidik view vinarin omani Beijing sual na voin thlenga khawvel mo thup bo antumang deuh hian tuna Myanmar sipai terrorist te thil ti sual tar langa ram chunga remna le muan na awm le vat theina na khothlang ram lam hmalak na zong po hi China hian a dodal charania tuna arel ruput en hi chuan sipai council lam hi China hian ala pui zel ngei don ni inalang atiboka Jackson a chuan Myanmar ram chunga China sarkarin hlok na mu na tur thil poimo lian zual chithum atar lang nge a Myanmar ram sipai thu nei na om zel theinan China hian a thei danin a pui zelin arin ati po hi thil chiang sat luka ngai thei tur ani hi China in Myanmar sipai te pui chan Jackson a soidan te chu pakhatna chuan China hian anram chung security tan Myanmar ne na anin ri na tluan hi ven ne adu maya China le Myanmar ram ri te hi atan ram chung ang buka poimo ni ati apahni na chuan Indian Ocean le a che vela asum don na le energy lama ma alak na hi ven hima ti changtlun zel adu ati boka hetianga mathlir thui takne na thila tia wangin khothlang ram ten an du dan na thilan ron ti thei mai lo nan Myanmar po hi apoi mo view maya abikin Myanmar ram rilama khothlang sarkar te hmalak na lo thei tur dan nan apoi mo le zual ni in a hretlatani atiani hetiang hi ni miaw wangin Myanmar ram chunga hian hunrei tak boina mahse China chuan poyatilova adu zawk ma ni in Jackson hian a soya chu khothlang ram lam ngai dan nen chuan in person takani atibok China hi pubai dena sarkar noi hi chuan aiin luling thlo taniang aram bung khat anga ada tlat Taiwan ram chunga po athlo na tir lut ngun le to khop maya Tunlai mai khan pu Anthony Blinken an warning apea mahse makati lo hle niang jet fighter som pariat telin thlo na som ni le pangazit atir chuak le a adis zone anti mai Taiwan sarkar in no flying zone a siam pel rokin an thlok zoi maya US hian en mai lo chu ti dan tur vak ala hrelo te pawh ni mai theya hlau te pawh niang chu pu Blinken a in tho sakna po hi poyan ti hmel lo view ani hi ole INP Mizo channel clear tu tenin lo bengwar pha le ngei don nia kan channel hi min lo clear sak zel turin le thuron tha min pe zel turin kan som boka chewa kan lo me